Akarina atongerera kumatele cia kiengo gicigo mbunge kia Igembe Central ni baituritie na muthorojo munene kumeneria uria wari mubunge gicigo kiu no kubai Kiringo bobo umanite na uge bwa Kiringo ati nwe utetheretie kuoneka wa sub county ingi gicigone kiu na tingu gia mubunge uria wikukagitene gakaba kiaria karibaba baugite Kiringo no kakurongwa ni untu sub county ije itonekanire kagitene kawathani bawe na bagweta na mbere na kuga kwa miaka 10 ira bethiritwe ari utongeriene batona matunda jo utongeria bwawe na ndi bakienda kile kwe wakanya omba kubaritira nguge ta mubunge wa Dennis Mugendi ka 22 jikinya Kiringo indamu iberuo tuko kire TV ya Wero TV na radio rongo na mumero wero kyakwitha na rwaro embe nanto bakwene bwana Kiringo rika na barabara ya kuma stage kwa Njilo weta Kiotene nurare mbungene miaka 5 miaka 10 antu bathiro bakinyunya teri na tukienda chiana chibitare no ntubateria ya simiti na twakwira antu bawacu muno na we ya wambura la mirenge tiera antu bambire kunyoteri ko kwiwo wekire barabara lami na wari ku miaka 5 na barabara yekirwa miaka 10 na barabara yekirwa ni mheshimiwa ndani kile bwana Kiringo ikiawache kithana kinyamura wetete atia injuno nthiomi na ntaisia kariba Kiengo igurure mubunge wa ugatene kubai Kiringo kuuga niwe atungatite sub county njeru ya Kiengo ikonekana wamwe na mirandi yengi ya witi na mbere untu bakumwira umabure bakumenya ni ati mubunge ndani kiri abatethetie nyuma yawe ta Kiringo kubata ta mundo kirumi watu tukwenda kula mheshimiwa Kiringo kuma 2013 rira twambiririe constituency njeru ya Igembe Central watu itutura tukiromba twewa sub county ingi ya Kiengo ne itare ya Kiringo ukumire mbunge ukumaneria itare mwana mheshimiwa Mpuru wa Bodi ta mwege mbere na kikise tigania ikona sub county njeru Kiringo akungangana na sub county tukimurera ne itone sub county njeru ito Kiengo Kiringo aria tamu ile cha miaka 10 atombo turetere sub county ubu watu tukwenda kwira bwana Kiringo mheshimiwa kile ari bukumetene batu no raturetere sub county na nwe tutambua turi wananchi ba Igembe Central yonde kile raturetere sub county mheshimiwa Kiringo nare kente tuira kwaria akawa no urie sub county kile ni ofisi yake ararete na DCC ito kwenda omure ndene miaka 10 imbibira muremete kenda awa no urie sub county nare makureta DCC na asetie ndipota ara kile arasetere ndipota bonge kwenda kwenda mheshimiwa Kiringo na amenye barabara ekore na aremire niyo araminengana ya county government eitare greito nera soro mitandao na Kiringo emukoyo hona ngore etwalani na Kiringo na amenye na atwirire tukwenda mana mwako ofisi nege aratura batu itorekire kore lami na ntake ng'ombe turamura natu tutumba ikira kore lami na ntake ng'ombe kore ni lami ekwenda ntake ng'ombe tumba kubwe lami na Kiringo araua kore yarare kune yare murungu etenjeka aramikira aranengana ya county government thai kile ari ukumetene gwira arabwithire mbere ikwandika barua kurita barabara ekoreke county government yake national government na batu ito kumenya miaka 5 endethira barabara ekoreke kirilani gento yake ndiaretie isibiriani Kiringo akia simantu yake ile na mwaka yomwe odaito kuona ngwe kile ndene mwaka yomwe yani tomekatha saiti ya miaka 10 ya Kiringo akwethira Kiringo kimana cio kawaida onto ya watu otekiomba kuona Kiringo na metho akalabo raisi kinya appointment yango geyombera mba Kiringo otemiona wasina ntoba kwa twaluri waretia Kiringo na kinya mwanansi atona ndumera abate kuona ndaibwo ro akiwa barabara ya Kiotene yare murandi yake mbese usi ale kirira agumya baye barabara ya Kirola mire nkoringi rare accountine Kiringo enda mbese soka turesare kenda atekia murandi yake ile nani ndwe na Kiringo miaka 10 ndimutigoke ambandikite ofisi newe na utongeria burabu awe na bwa ndani kile uni ndiro umwe wa ofisi Kiringo ndire adu arentua utongeri bwa ndani kile bwana mwanya kabisa na bura wa mheshimiwa kwa Kiringo kwa hivyo mbosi kwa ningwa nimbonete maendeleo ya MP ora wepo ni yatosindite kurukia na twatangwe kelele alite ngwena ndene miaka yomoyo aguma onto kinya DCC sodo to anengaro waya
no tengu atithite barabara icio nje kwita njemiori na no wenjete na iu bakera kubaikiringo bagaseburana na bagasikurana na kireki atumia muromo acionere muthwa kirenga igiri yani ndani kiri akibaita ukombone buria batwire bwa kwagia weti na mbere kirengo ndimwira na kamame na ndame ondo gelale mete na muringeti roto ure tukore kirengo kamame miaka 15 atira mutuma nirajua thiro mami kirengo tuya na mame miaka 15 ora mamire miaka 10 era twamunenkerete atutongeria miaka 10 tukiya bigibigi zietu tukaiywa niamba kirengo tutamugetha chikinyanketia twitigiria na iya twita kulungira mwazimu akile akaibwa roto kuwa kakwata kibisi mwazimu ndani gile ena mwako omwe na mantu tutala mantu akwa na 10 ena miaka 10 we utebwe thino atia mbere kirengo ndakwira mantu yele wazimu gele kana tutaburane mwazimu akirengo ngwesi akusi orti ngwebo Egembe Central miaka 10 kwabanga ira mbaene kele nwesi yake ire bangiro mathabaune katukuromba murungu awike miaka 5 ethire olele ngwiri bangiri mathabaune buri kethira ikari mindene miaka 5 one mwonye yo ngwi kubangiro mathabaune na mwonye yo ngwi kubangiro mbaene. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Kiengu, Wandini ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru.